الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على جميع أحبابه وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأتباعه، خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب دوست دل جے محبت سان درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزرل بن جمن کھاں اللہ جے ولیین جے بارے میں کچھ گزارشوں اوہاں جے ساموں پیش تھی رہیوں ہیں. اج ان سلسلے جی ہی 8 نشستہ ہے. ولی اللہ مانا اللہ جو دوست. اے مجھے بن جمن جے گفتگو جو خلاصو ایو آ تو
वली कंहिं बाज़ारी जिन्स जो नालो न आहे। विलायत हिकु तमामु वॾो दर्जो आहे। ऐं वलीअ जी शुनाख्त इहा आहे त उन जी ज़िंदगी क़ुरान ऐं सुन्नत जे हुक्मनि जे मुताबिक़ गुज़रण वारी हुजे। वली खिलवत में तोड़े जलवत में, इनफरादी मुआमलन में तोड़े इज्तिमाई मुआमलन में, सफ़र में तोड़े हज़र में अल्लाह जे क़ुरान ऐं अल्लाह जे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमान खे साम्हूं रखंदो आहे ऐं पाण बि क़ुरान ऐं सुन्नत जे मुताबिक़ हलंदो आहे ऐं ॿियनि अल्लाह जे बंदनि खे बि क़ुरान ऐं सुन्नत जे मुताबिक़ हलण जी तरग़ीब ॾींदो आहे। को भंग जो शौक़ीन, को चरस जो शौक़ीन, को हीरोइन जो शौक़ीन, को धुकड़नि जो शौक़ीन, को म्यूज़िक जो शौक़ीन, को गाननि जो शौक़ीन, को मेलनि ऐं मलाखड़नि जो शौक़ीन, को कुतनि ऐं कुकड़नि जो शौक़ीन, इहो वली नथो थी सघे। धारिन माइन जे मुंहुं पवण वारो, मुरीदन जे घरनि में बिना पर्दे जे औरतुनि खे पंहिंजे दीदार कराइण वारो, इहो वली नथो थी सघे। कावड़ जी विया आहियो? बेनिमाज़ी, बेरोज़ाइत, ॾाढ़ीअ कूड़ियो, पटके लथो, को ज़ानी, शराबी ऐं कबाबी वली नथो थी सघे। पूरी जिम्मेदारी सां ॻाल्हायां थो, विलायत मज़ाक न है, विलायत तमाम वॾो रुतबो आहे। मुझा मुख्तरम दोस्तों, को मुशरिक, को बिदाती, को बेदीन वली नथो थी सघे। अल्लाह सी फरमायो कलाम मुक़द्दस में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चओ सुभान अल्लाह। कुरान सच्चो है ना। अल्लाह सी फरमायो अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تو فرمائے مونجن پیارن کے نہ کو بھاؤ نہ کو غم، ولین جی توکل اللہ جے ذات ہوندی آ، ولی غیر کو نہ ڈرجدو، ولی ہکڑے اللہ کو ڈرجدو آ۔ اللہ جے ولین جی پیشانی جھنڈے جے آڈو نہ گسدی، اللہ جے ولین جی پیشانی کہیں کنڈے جے ساموں نہ گسدی، اللہ جے ولین جی پیشانی کہیں غیر جے چوکٹ تے نہ جھکدی، اللہ جے ولین جی پیشانی کہیں قبریں کبے تے نہ جھکدی، اللہ جے ولین جی پیشانی رگو خالق کائنات جے دروازے تے جھک دیا۔ ولایت کے سمجھو، ولین کے سمجھو، اسا ولیین جا دشمن نہ ہوں، پر کو ولی ہتھ تک کیوں نا نانگو فقیر لٹا لاہے وے پاکستانی چونک دے تہاں چو دیو پہ طلبانو آلہ جو انہیں کہ اسا ولی کون تھا مجھے
رب تو فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. چاہو سبحان اللہ. اللہ تو فرمائے موجن ولین کے نہ کو بھاؤ بھولو نہ کو غمگین تھیندا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تو فرمائے موجا ولی ایماندار ہوندا ہن بے ایمان نہ ہن ہوندا. ولی کہہ ہوندا ہے تالایو نا ولی کہہ ہوندا ہے ایمان. اللہ تو فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون. موجا ولی ہوئے ہیں جن جو ماتے ایمان ہجے جے کے رگو ماں کھون رجن. دیکھو بہتارن کھون رجے سردارن کھون رجے نوابن کھون رجے وہ ولی نہ ہے. وہ ولی کہیں کھن رج دعا بلند آوازے سا ولی کہیں کھن رج دعا. اللہ سی فرمایا کلام مقدس میں لکم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. دعا گو اللہ آسان کے حقیقی ولی انسان واسطو نصیب فرمائے. اللہ سے تو فرمائے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ظالمن جے طرف لاڑو نہ کجو ظالمن جی مدد نہ کجو ظالمن جی بھر نہ کھنجو ظالمن سان تعاون نہ کجو. سمجھو تھا نہ تھا سمجھو جاگو تھا نا بابا کہ نہیں یہ گھیرٹن میں ہو. اللہ سے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ولی قرآن جا تابے دار تھی نہیں ولی قرآن جا تابے دار تھی نہیں سنت جا وفادار تھی نہیں. ولین جے چہرے ماں سنت جو نور بکھندو آ. سب چاہو سبحان اللہ. ولی قسم رگو خدا جو کھڑنا ہے گال نہ تھا سمجھو. ولی قسم رگو چھو تو حضور سے فرمایو من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جے ماں کھاں ثواب بے جو قسم کھیوں انہیں شرک کیوں. ولی پان بھی اللہ جو قسم کھندا بوقت ضرورت ऐं ॿियनि खे बि जेकॾहिं कॾहिं कंहिं मामले ते कसम ॾियण जी ज़रूरत पवंदी त उन्हनि खे बि कंहिंजो कसम ॾींदा पंहिंजे पीउ ॾाॾे जो ॻाल्हायो छो नंढा कंहिं क़बर ऐं कुबे जो हुज़ूर सचो आहे न बाबा सभई ॻाल्हायो अदा अल्लाह जो महबूब नबी सचो आहे न कहिड़ा कहिड़ा था चओ हथ मथे खणी ॾेखारियो मूंखे कम अज कम अल्लाह अकबर जो जवाब ठीक ठाक ॾियो अज 90 सैकड़ो मुसलमान पीरन जा कसम था खणन मागे कलंदर जो कसम आ मागे भिटाई जो कसम आ मागे पीर शेर जो कसम आ साईं मागे बगन शाह जो कसम आ 90 सैकड़ो मुसलमान पीरन जो कसम था खणन सजी कायनात जाए मुर्शिदन जो मुर्शिद आमिना जो लाल फरमाए थो मन हलफ बिगैर अल्लाह फकत अशरक जो अल्लाह जो महबूब नबी सच्चो आ अल्लाह जो महबूब नबी हुजूर फरमायो जो को खुदा खो सवा बे जो कसम थो खणे यो मुशरिक बन जी कलंदर जो कसम ना है खणनो भिटाई जो कसम भला ॿियो तव्हांखे केरु सम्झाईंदो जेकॾहिं अॼु मिंबर ते वेहण वारा बि माण्हुनि खे शिरक ॿुधाइनि
जेकॾहिं मिंबर ते वेहण वारा बि माण्हुनि खे बिदअत सम्झाइनि पोइ त क़यामत आहे। औलाद काने जा मुसलमान अज वचन कयो पंहिंजे ख़ुदा सां, असां ख़ुदा खां सवा ॿिए जे नाले जो कसम न खणंदासीं। कंहिं कुब्बे जो कसम, कंहिं कबर जो कसम, कंहिं झंडे जो कसम, रहन रस्ते ते गाज़ी जो कसम आहे। तोखे कंहिं चयो त गाज़ी जो कसम खण? तो वटि दीन ठाहिण जी मशीन आहे छा? तुंहिंजे ज़बान मां निकतल लफ़्ज़ क़ुरान जी आयत आहे छा? कोई मुल्ला, कोई पीर ऐं फ़कीर हुज्जत न है, हुज्जत अल्लाह जो क़ुरान आहे ऐं हुज्जत अल्लाह जे महबूब मुहम्मद जो फरमान आहे। जेको क़ुरान ऐं सुन्नत जे मुताबिक़ हलंदो उनखे मञींदासीं, जेको क़ुरान ऐं सुन्नत जो उबतड़ हलंदो उछलाए छॾींदासीं। ख़ुदा खां सवा ॿिए जे नाले जो कसम सभई ॻाल्हायो। कंहिं पीर जो कसम, कंहिं फ़कीर जो कसम, कंहिं झंडे या कंडे जो कसम, कंहिं कबर जो कसम। पंहिंजनि अक़ीदनि खे ठीकु कयो। ए मुर्शिद आहे, फ़ैसिलो थो करे कहिड़े गाज़ी जो कसम खण। हाणे मुर्शिदनि जो ई कमु लथल आहे त राजू काॾे वञे? हा, साईं जी खट ते हथ, साईं जी खट ते हथ रख। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। केर इन्हनि खे सम्झाए? वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। ॿुधो लाड़काणे वारो, ऐं मुशरिकनि जहिड़ा नाला बि न आहिनि रखा, मुशरिकनि जहिड़ा नाला बि। ॾाढियां ॻाल्हायो न। बख़्शींदो केरु आहे? ॾाढियां ॻाल्हायो। बख़्शणहार केरु आहे? गफ़ूर केरु आहे? गफ़ार केरु आहे? बख़्शिश कंहिंजे हथनि में? अल्लाह। ऐं हे नालो छा थो रखे? कलंदर बख़्श, पीर बख़्श, अली बख़्श, रसूल बख़्श, गौस बख़्श। इहे नाला क़ुरान ऐं सुन्नत जा मुखालिफ़ आहिनि। हा, ये नाला न आहिनि रखणा। बख़्शण वारी ज़ात सिर्फ़ ख़ुदा जी आहे। तोखे नालो रखणो आहे त रख अल्लाह बख़्श, ख़ुदा बख़्श। बख़्शण वारो केरु आहे? नबी वली सभु असांखे जेको दर्स ॾियनि था क़ुरान जो दर्स था ॾियनि। तुंहिंजो नालो तो रखे रसूल बख़्श, तोखे पैगंबर साईं चयो आहे त तूं ईअं नालो रख। का हिकिड़ी हदीस मूंखे ॾेखार, या अच मां तोखे हदीसनि जा अंबार ॾेखारियां, क़ुरान जी आयतुनि जूं कतारूं ॾेखारियां, जिन में वज़ाहत सां लिखियो पियो आहे त बख़्शणहार ख़ुदा खां सवा ॿियो कोई कोन्हे। ऐं वरी नालो था रखनि अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल मुस्तफ़ा, अब्दुल अली, अब्दुल हुसैन। ये सब नाला शरीयत के खिलाफ है। इबादत कंहिंजी कभी ॻाल्हायो ॾाढियां। इबादत कंहिंजी कभी? सिर्फ खुदा जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गरजी त चओ मां सां, इय्याका नअबुदु। ॾाढियां ॻाल्हायो न। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। हर नमाज जे हर रकात में अल्लाह सां वाइदो थो करे। अलहम्द पढ़ंदो आहे न नमाज में। हर नमाज जे हर रकात में अल्लाह सां वाइदो थो करे, ओ मुंहिंजा अल्लाह, ओ मुंहिंजा करीम रब, ओ मुंहिंजा मेहरबान मौला, हे वाइदो आहे तोसां, हे वचन आहे तोसां, हे अहद आहे तोसां, हे इक़रार आहे तोसां, हे एग्रीमेंट आहे तोसां। कहिड़ो? इय्याका नअबुदु, त इबादत रुगो तुंहिंजी कंदुसि। व इय्याका नस्तईन, ओ अल्लाह वचन आहे तोसां, इबादत भी रुगो तुंहिंजी कंदुसि, त मदद भी रुगो तोखां घुरंदुसि। इबादत कंहिंजी? रुगो अल्लाह जी। इबादत कंहिंजी? ऐं मदद कंहिंखां तलबी? वो हिते इहो वाइदो थो करे, ऐं निकिरण खां पोइ आली मदद। हे छा आहे?
پہنچ پیر دستگیر یا غوث بہاول حق بیڑا دھک تو کہ چھا تھو بنے خدا جے گھر میں اچھی کرے اللہ سا وجن تھو کرے اے مسجد میں باہر نکری خدا جے قرآن سا بغاوت تھو کرے عبادت کہیں جی چوراڑیاں کہ نبی جی عبادت بھی کرنی نہ ہے کہ ولی جی عبادت بھی کرنی نہ ہے کہ پیر فقیر جی عبادت بھی کرنی نہ ہے کہ جھنڈے ہیں کنڈے ہیں کبے جی عبادت بھی کرنی نہ ہے عبادت کہیں جی انجے کرے نالو عبد المصطفیٰ نہ ہے رکھنو عبد النبی نہ ہے رکھنو عبد الرسول نہ ہے رکھنو عبد الحسین نہ ہے رکھنو نالو عبداللہ رکھنو نالو چاہ رکھنو نالو عبداللہ رکھنو ہاں غلام نبی جا غلام ہو غلام رسول بالکل ٹھیکا غلام نبی بالکل ٹھیکا غلام مصطفیٰ بالکل ٹھیکا غلام محمد جا آئے ہوں شل پیغمبر جے غلامی میں موت اچے بیو چھا کپے اساں نوکر نبی جاہوں بانہا خدا جاہوں نوکر نبی جاہوں اے بانہا ماں بار بار چاہو ہے خدا جا بندو عبادت اللہ جی کرنی اے تابعداری محبوب خدا جی کرنی غلام رسول ٹھیکا غلام نبی ٹھیکا غلام محمد ٹھیکا گال سمجھو تھا نا غلام رسول ٹھیکا پر عبد یا نسبت صرف خدا نے عبداللہ عبد الرحمن عبد الحادی عبد الماجد عبد الواجد عبادت کہیں جی بچن جا نالا ٹھیک رکھو جو انشاءاللہ صحیح نالا رکھنا سے گاڑیاں چو انشاءاللہ مانون کے سمجھائیو انہن جا عقیدن کے ٹھیک کیوں ہو جا محترم دوستو بدعتوں گھر کرے وہیں ہیں شرک جا بھی کھوڑ قسم ہیں مشرکن کے تہاں پیغمبر جے ممبر جو وارث بنائے چھڑے وا پوئی ہے ایمان وارن جے ایمان جو کم نہ لاہیندا تے بیو چھا کندا دعا کو تے اللہ شرک کھاں بچائے لاڑکانے جا مسلمانو مشرک اللہ جو باغیا اے بدعتی اللہ جے رسول جو باغیا انجے کرے اللہ سی کلام مقدس میں فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء اے مجھے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ مجھے سائیں فرماؤ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار چاو سبحان اللہ رب سائیں تو فرمایا مجھے مرضی پوے تما سب گناہ بخشے چھجاں کوئی ماں کو پوچھنا وارو کو نہیں پر ماں شرک اصل معاف نہ کدوں شرک چاہے اللہ بھی اللہ آ پر سائیں بھی سائیں آ یہ چاہے گال آئے نا ڈاڑیاں بلا وائز تھوڑو کوڑو تھی ہو چاہے یہ تاں تھوڑا پریشان تھا نظرو کریں ڈاکٹر رکھے مریض جی طبیعت ڈیسی کوڑی دوا بھی ڈیڑی پوندی آ بابا وہ بھی مریض جے فائدے میں ہوندی آ گال سمجھو تھا نا چھا کیوں مرض جو ہی ہوا تب وہ مرض جو علاج کرن گھرجے نا شرک چاہے اللہ تا اللہ پر سائیں بھی سائیں آ یہ شرکا چاہو یہ چاہے شرکا اللہ جے درتے بھی جھکے کہ پیر جے سامو بھی جھکے یہ مشرکا یہ کہرا مشرکا رب جے درتے بھی ہی کار کبے جے سامو بھی ہی کار یہ شرک تو کرے یہ چاہ تو کرے شرک تو کرے مجھے محترم دوستو شرک کھاں بچو اللہ جے درتے بھی سجدو تو کرے غیر جے درتے بھی سجدو تو کرے یہ مشرکا جبینے نیاز کے رب جے چوکڑتے بھی جھکائے تو غیر جی چوکڑتے بھی جھکائے تو انہیں جے کرے تو مجھے سائیں فرمایو اے مجھا خدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد چاو سبحان اللہ مجھے سائیں فرماؤ کائنات جے سردار نبی رسولن جے پگدار نبی اللہ جے دلبر نبی جن جے افسر شافع محشر ساکی کوثر ان پاک نبی فرماؤ جہیں جہڑو نہ جایو آ نہ جمنو آ مجھے سائیں فرماؤ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد او مجھا اللہ مجھے قبر کے بت خانوں نہ بنائے جائیں جو مانو مجھے قبر جی پوجا کن
جے کدیں پاک محمد کریم سائیں جے قبر تے سجدو جائز نہ ہے تو پو کلندر جے قبر تے بھی سجدو جائز نہ ہے چوت جائز نہ ہے ڈاڑیاں گل ہو جے کرے آمینہ جے لال جے قبر مبارک تے سجدو نہ ہے تو کہیں بے پیر جے چوکٹ تے سجدو بھی جائز نہ ہے انہیں جبین نیاز کے شرک جے آلود جن کھا بچایو ہکڑو ہے اللہ جے قدرت میں شرک بیو اللہ جے علم میں شرک تیو ہے اللہ سا عبادت میں شرک چوتھو ہے روزمرہ جے عادات میں شرک ہر قسم جے شرک کھا پہنجو پان کے بچائے پٹن ڈیان وارو کیرا گالائندہ ہلو نیان ڈیان وارو کیرا عزت ذلت جو مالک کیرا حیاتی ہے موت جو مالک کیرا اللہ جے قرآن آواز دینو قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بجدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب پٹن ڈیان وارو بھی خدا نیان ڈیان وارو بھی خدا عزت دینا وارو بھی خدا تذلیل کرنا وارو بھی خدا ان ملک کے ٹھاہنا وارو بھی خدا تا ملک جے وہوار کے ہلائنا وارو بھی خدا یا اللہ جی طاقت نہیں دیکھو پٹر تو گرے دیکھو دھیا تو گرے دیکھو عزت تو گرے دیکھو ذلت تو گرے سمجھو تھا نا دیکھو صحت تو گرے یو اللہ جے قدرت میں شرک تو کرے جو تو بین کہ یا قدرت آہے ہی نہ یا قدرت اللہ کیا یا قدرت کیا اللہ کیا ہر شے کے کیر تو جانے ہر جگہ تے موجود کیرا واجب الوجود کیرا علام الغیوب کیرا معبود مسجود کیرا یہ تو جیسے اللہ کے تو خبرہ پر پو سائیں بھی گھٹے تو کون تو کرے نا یو اللہ جے علم میں شرک تو کرے یو اللہ جے علم میں شرک تو کرے بیو ہے عبادت میں شرک نماز کہیں جلا پڑھ بیا روزو کہیں جلا رکھوا حج کہیں جلا کبوا زکاة کہیں جلا دبیا ذکر کہیں جو کبوا سر کہیں جے ساموں جھکا رکوں کہیں جلا جلسو کہیں جلا قادو کہیں جلا آنے بین جے ساموں جھکے تو بین کے سجدہ تو کرے یو عبادت میں شرک تو کرے یو عبادت میں شرک تو کرے اے لاڑکانے وارو ہکڑی تمام وڈی بیماری جے کا اساں جے طرح میں جام آ وہ بیماری آ باسن جی بیماری فقیرانیوں پاٹ متھے تے کھڑی ویندیوں ہن کا سومر جی رات کا جمعے جی رات کا خمیس جی رات وارا ورہائے چھڑا ہن ہن سبنی ملنگن باس بھی اللہ کھوں سوا بے جے نالے تے ناہیں باسنی باس کہیں جے نالے تے باسنی سچو آنا قرآن ڈاڑی ہاں گال آئیو اسا جو ڈوہ ایہو آ جو قرآن تھا پڑھا انہاں گال انتے کاوڑ جی تھا اللہ جے قرآن آواز ورنو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ چاو سبحان اللہ آیا تو نوٹ کیو یہ کیسٹ وٹ جو دکان تو چاولا تا مل دی تو کے پوری بین مولی صاحبن کے بدھائے جو سی مولا بلا ہنی تے نہ ویو پنج طرفوں تصدیق کرائے جو وری قرآن کھول جو وری پان ترجمہ دس جو ماں پوری ذمہ داری سے گل تو اللہ سے فرماؤ کلام مقدس میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ سبحان اللہ
اللہ تو فرمائے او ایمان وارو ماں ڈونڈ تماتے حرام کیوں تھم تو بے شک حرام آ. اللہ تو فرمائے ماں مردار تماتے حرام کیوں تھم تو بے شک حرام آ. اللہ تو فرمائے ماں سیر واری رت تماتے حرام کئی تھم تو بے شک حرام آ. اللہ تو فرمائے ماں سور جو گوشت تماتے حرام کیوں تھم تو بے شک حرام آ. ساگی آیت میں ساگے قرآن میں ساگی صورت میں اللہ تو فرمائے مجھے نالے کھان سوا بے جے نالے تے جے کڑیں باس تھا باسو تو وہا بھی ماں تماتے حرام کئی تھم باس کے جے نالے تے باس نہیں آ. قرآن تو چلا تو باس اللہ جے نالے کھان سوا بے جے نالے تے نہ ہے باسنی. آج جو ظالم مالوی قرآن متھے تے رکھی چوے تھو تا کلندر جی باس جائزہ مائنہ مولوی کھے منیا یا خدا جے قرآن کھے منیا تجھے 15 صدی جو ملا متھے آیا خدا جو قرآن متھے آیا سوں سدھو قرآن جو مقابلو سائیں سدھی قرآن اساں بغاوت کسی تعاملات جو خیر خیرات جا مخالف ہو خدا جانے تھو اساں خیر خیرات جا مخالف نہ ہوں باسن جا مخالف بھی نہ ہوں جے کریں باس رب جے نالے تے ہوجے تا تو کہ باس باس یہی ہے باس مائے اللہ جے نالے تے باس تو باسیاں اے نظر بھی اللہ جے نالے جو اے نیاز بھی لاڑیاں گالایو جاہلن کے بے وقوف بنائے انہن جے ایمان جو جنازو تھو کڑھو ونجے باس بھی خدا جے نالے تے نظر بھی اللہ جے نالے تے نیاز بھی اللہ جے نالے تے خیرات بھی اللہ جے نالے تے زکاة بھی اللہ جے نالے تے صدقہ بھی اللہ جے نالے تے سمجھو تا کون تھا سمجھو ہی چاہو تاکہ خیر خیرات کرنو باس باسنیا پو ہی چاہو یا اللہ میں تجھے نالے تے باس تو باسیاں میں تجھے نالے تے خیرات تھو کیاں میں تجھے نالے تے دعوت تھو کیاں میں تجھے نالے تے صدقہ نیت ہی کیوں یا اللہ تجھے نالے جی خیراتا غریبن کے کھارایا تو قبول کا جائیں ان جو ثواب مجھے مرشد کے پہنچائے بالکل جائزہ بالکل جائزہ ان جو ثواب مجھے بابے کے پہنچائے یا اللہ اے تجھے نالے جی خیراتا تو علا کل شئین قدیراں اے میں تجھے نالے تے خیرات تو کیا ان جو ثواب مجھے بابے کے پہنچائے ان جو ثواب مجھے چاچے کے پہنچائے ان جو ثواب مجھے مٹن مائٹن کے پہنچائے ان جو ثواب پیرن پیغمبرن کے پہنچائے رب جو قسم کوئی اعتراض نہ ہے جائزہ پر یہ نہ چاہو تو یہ کلندر جی باسا یہ چاہو تو یہ اللہ جے نالے جی باسا گال سمجھو تا نہ تھا سمجھو اے پیرانا ڈھور گال سمجھو تا نہ تھا سمجھو سائیں جی حاویلی بھری پیا اے پیرانا ڈھور پیرانے ڈھور جے بارے میں بھی وضاحتوں تہاں جے متھے مبارک میں اچن گھرجن جیاں غیر جے نالے جی باس حرام آتی ہیں غیر جو نالو جے کرے کہ ڈھورتے تو وجھیں تو وہ بھی انہ وانگر حرام آ اے کلندر جو ڈھگو اے پیر شیر جو ڈھگو اے بھٹائی جو کوہوں ہاں یہ یوسف شاہ جو بکرو نا یہ کوہوں بھی اللہ جو یا مہ بھی اللہ جی یہ وہڑو بھی اللہ جو یا گاؤں بھی اللہ جی نیت کے ٹھیک کر نیت کے ٹھیک کر ہی چاہو اللہ اے ڈھور تجھے نالے تے خیرات تھو کیا یہ مہ تجھے نالے تے خیرات تھو کیا یہ بکری تجھے نالے تے خیرات تھو کیا اے دمبو تجھے نالے تے خیرات تھو کیا یا اللہ انہیں جو ثواب مجھے مرشد کے پہنچائے مجھے ابے کے پہنچائے مجھے امر کے پہنچائے مجھے مائٹن کے پہنچائے پیرن پیغمبرن کے پہنچائے کوئی اعتراض نہ ہے جائزہ یا گال بھی سمجھو تا پیرن صاحبن جے قبرن تے ڈھور کاہے ونی اتے کوہن یہ بھی جائز نہ ہے وما ذبح علی النصب وما ذبح علی النصب وما ذبح علی النصب جنہیں پاک محمد کریم سائیں جے روزے مبارک و ڈھور کوہن جی اجازت نہ ہے تا پیر شیر جی درگاہ تے بھی ڈھور کوہن جی اجازت نہ ہے یا نسبت تو پیرڑے تھو کرے نسبت اللہ دے کرے نسبت کہنے کرنی ہے میلن ٹھیلن میں جو کو رواج تو تے شریعت جے بالکل خلاف ملنگن تو جو متھو خراب کرے چھڑیا بے دینن تو جے ایمان تے دھاڑو ہے ہوا اساں ولی جنجا مخالف نہ ہوں
پر حق وارا ولی ہن جے قرآن جو سبق سکھارن، جے سنت جو رستو سکھارن، جے مانن کے شرک و بدعت کھا بچائن جی کوشش کر، جے مانن کے ضلالت گمراہی جو دھبن ما کڈھن جی کوشش کر. دعا کرتا اللہ تبارک و تعالی اسا کے حق جے ولیجن جے سمجھن جی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرمائے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اللہ تو فرمائے ظالمن دے نصر جو، ظالمن دے لارو نہ کجو، ظالمن جی مدد نہ کجو، ظالمن جو پاسو نہ کھنجو، ظالمن جا بھر جھلو نہ تھجو. اے اساں جا نالے چڑھیا پیر الیکشن میں ظالمن جی ورک کندا تھا وطن کون دا ورک اے تو جیوا سائیں جو حکم آیو آ تو ووٹ بھوتا رکھ ڈینو آ. اے بھوتا رے مسجد جو پیش ماما جا جے سجی زندگی میں ہکڑو سجدو بھی نہ کیو آ. جیکو ظالمن جو پاسو تھو وٹھے ایہو ولی نتھو بن جی سگے. گال سمجھو تا نہ سمجھو. جیکو ظالمن جی سپورٹ تھو کرے ایہو ولی ظالمن سان وڑھندو آ، ولی ظالمن جو مقابلو کندو آ، ولی پنجے سر جو سانگو لاہے حق ۽ سچ جے پرچم کے سر بلند رکھندو آ. اللہ جو قرآن کے کھولو ما چمنا اللہ سی پنجن ولیجن کے پنجے قرآن میں کاتھے اولیاء الرحمن کو ٹھیو، کاتھے عباد الرحمن کو ٹھیو، کاتھے اصحاب الیمین کو ٹھیو، کاتھے اصحاب المیمنہ کو ٹھیو، کاتھے اولئک هم المؤمنون حقا کو ٹھیو، کاتھے اولئک هم الصادقون کو ٹھیو، کاتھے اولئک هم الراشدون کو ٹھیو. ذرا توجہ کیوں اللہ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دل جے محبت سان چو سبحان اللہ. اللہ تو فرمائے ماں باچارے اللہ جا بانا ہوئے ہیں جے کہ زمین تے نبڑت سان گھمندا ہیں، جن جے کندھ میں کلی لگلا یو ولی نہ ہے. نہ تھا سمجھو جے جے کندھ میں کلی لگل ہو جے یو ولی عاجزی سان گھمندو. رب تو فرمائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رب تو فرمائے ماں باچارے اللہ جا بانا اوے ہن جے کہ زمین تے نبڑت سان گھمندا جاہلن سان پالو پوندن کون سان ڈریگ نہ کندا چوندا السلام علیکم. چھا چوندا ڈاڈھیا گال ہے ابا چھا چوندا کنے عالی مدد اللہ جادو جے چھا چوندا اے تہاں جا ولی جے تہاں ٹھایا ہیں تہاں وارا سلام بلام تاہی کن عالی مدد حق پیر مولا علی مدد. یہ ولی ناہن یہ قرآن جے ابتر تھا ہلن ولی اوہ آج کو قرآن جے مطابق ہلے. اب آئے ریل گاڑی جو پٹڑی تو لہے تو تو کم لہی ویندو نا منزل تے تڑہیں پہنچندی جڑیں پٹڑی تے ہلندی. غلط تو ڳالھايان. جنت تائیں پہنچن واری پٹڑی اے اللہ جو قرآن. جنت تائیں پہنچن واری پٹڑی اے اللہ جو قرآن. اے صراط مستقیم ہے، اے ہدایت جو مجموعہ ہے. رب جو قسم اگر قرآن جے مطابق ہل دے تے جنت پہنچن دے، اگر قرآن جے صراط مستقیم کھے چھڑاڑی دے جہنم جے کھڑن جے حوالے تھی ویندے. اللہ تو فرمائے کلام مقدس میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دل سان گالا ہو اللہ تو فرمائے باچارے رحمان جا بانا اوے ہن جن جو راتیوں
सजदन में गुज़रंदियूं ऐं क़याम में गुज़रंदियूं, जिन जूं रातियूं धमालन में गुज़रनि ये वली न आहिनि। जिन जूं रातियूं धमालन में गुज़रनि ये वली ॻाल्हायो छो नथा? ऐं हे चईसीं फलाणो ऑफिसर साईं वली अथव सफ़ा, शाम जो फोन था कयूं साहब रे तव्हांजो साईं वली सा साईं वली आहे साईं, हे ऑफिसर एॾो ऑनेस्ट आहे, शाम जो फोन था कयूं किथे आहे साहब, चईसीं साहब क्लब में आहे। जिन जूं रातियूं क्लबनि में गुज़रनि उहो वली नथो बणिजी सघे। वली उहो बणिबो जिन जूं रातियूं अल्लाह जे घरनि में गुज़रनि, वली उहो आहे जिन जूं रातियूं सजदनि में गुज़रनि, वली उहे आहिनि जिन जूं रातियूं रुकूअनि में ऐं तिलावत में ऐं ज़िक्र ऐं फ़िक्र में गुज़रनि, वली उहे आहिनि जिन जूं रातियूं सय्यदे काइनात ते दुरूद ओ सलाम पढ़ण में गुज़रनि। सब चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमायो कलाम मुक़द्दस में वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह तो फरमाए वली उहे आहिनि जेके हर वक्त मांखे ॿाॾाईंदा रहंदा आहिनि। ए अल्लाह असांखे जहन्नम जे अज़ाब खां बचा। वली जहन्नम खां पनाह घुरंदा आहिनि, वली ड्राड़ू न आहिनि हणंदा, वली जहन्नम खां पनाह घुरंदा आहिनि। ए वलिया अरे छोरा तूं रुगो बैयत कर न मुंहिंजी, बस मां ठीको खणी छॾियुमि तुंहिंजो। हे जादो जे साईं मेरो सेरो तॾहिं बि पंज सेरो, मां बार बार चयो थम हे पंज सेरा जूता त खाराईंदी जन्नत कोन पहुचाईंदी। वली ड्राड़ू न आहिनि हणंदा, वली निवरत कंदा आहिनि। चओ क़ुरान सचो आहे। सभई ॻाल्हाया अल्लाह तो फरमाए वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। तब तो फरमाए जहन्नम जो वॾो अज़ाब आहे, बुरी जाइ आहे जहन्नम, बदतरीन ठिकाणो आहे जहन्नम। दुआ कर तो खुदा सबनी के जहन्नम का बचाए। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह तो फरमाए मुंहिंजा प्यारा बाना मुंहिंजा नेकोकार बाना उहे आहिनि जेके ख़र्च कंदा अजायो ख़र्च न कंदा, ग़लत कमनि ते ख़र्च न कंदा, फुज़ूलियात ते ख़र्च न कंदा। ये मेला ठेला, ये तहां जूं सरगसियूं, हे तहां जूं बच्छा, हे तहां जे राग ऐं रंग जूं महफ़िलियूं जिन जो नालो रखियो थी महफ़िल सिमा, महफ़िल कव्वाली। सुरोद हराम आहे। चओ सुरोद ये वाजट जा आवाज़, ये धुक्कड़ औलाद करने वारो गाने सां गॾु धुक्कड़ हुजनि त उते बि हराम आहिनि, अगरि कव्वालनि सां गॾु धुक्कड़ हुजनि त उते बि हराम आहिनि। राग ऐं रंग जे सामान खे आमिना जो लाल ड्राहिण आयो आहे। हुज़ूर फरमायो इन्नी बुइस्तु लिकस्रिल मज़ामीर, मांखे अल्लाह इन जे करे मोकिलियो आहे त जी मां इन ॻाइण वॼाइण जे सामान खे टोड़े ख़तम करे छॾियां। कॾहिं कॾहिं वेंदा आहियूं कंहिं किराए जी गाॾी में, उहो कॾहिं कॾहिं हमरा असांजूं ॾाढियूं ॾिसी वरी कवाली हलाईंदा आहिनि। चवंदा आहिनि बाबा हिन में त साज़ आहे, चईसीं कवाली आहे न। अरे बाबा हिन में साज़ आहे साज़, चईसीं पोइ कवाली आहे न। अजीब ॻाल्हि आहे, अजीब फिक्र आहे तुंहिंजो, हे अजीब फ़लसफ़ो आहे तुंहिंजो। सिरोद जो सामान हराम आहे, गाननि सां गॾु हुजे त बि, कवाली सां गॾु हुजे त बि। अबा कुतो हराम आहे न, मस्जिद में अचे पोइ हलाल थी वेंदो। अबा गॾो हराम आहे न, मस्जिद में अचे त पोइ हलाल थी वेंदो। अबा सूअर हराम आहे न, मस्जिद में घिड़ी अचे त पोइ हलाल थी वेंदो। पोइ सम्झो छो नथा, माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणायो थो वञे।
اللہ سے کلام مقدس میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولیین جی نشانی کیڑی ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. او لاڑکانے وارو قرآن پڑھو ہاں تو جیکر مشرکن جے پھندن میں کو نہ پھاسو ہاں. منیا تھو تمہاں قصیدہ تو پڑھیا ہن، منیا تھو تمہاں قصہ تو پڑھیا ہن، منیا تھو تمہاں 15 صدی جے مولوین جا لکھل کتاب تو پڑھیا ہن، پر افسوس تو رب جو قرآن پڑھے ہاں. اللہ تو فرمائے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. چاہو نا سبحان اللہ، دل سانگا لائیو نا. اللہ تو فرمائے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. ولی ہوئے انجے کہ اللہ کو ثواب بے کے ناہن سڑیندا. ولی کہیں گے سری نہ داڑیا گال ہے مسجد میں یا اللہ مدد، وری مکان میں یا علی مدد. یہ ولی نہ ہیں. چو یہ ولی سڑبو کہیں کھے پکار بو کہیں کھے اللہ جا قرآن کے سمجھو. اللہ تو فرمائے جے کہ خونی قاتل ہوجن اوہے بھی ولی نہ تھا تھی سگن. جے کہ ڈوکڑن تے مانہن کے مارائن یہ ولی نہ ہیں. اللہ تو فرمائے جے کہ زنا کن یہ ولی ایدا چمچی ملا متو تو دی خراب کلندر جے پیڑ میں نر مادی ہک جڑا تھی ویندا ہے. مانو ایڑا ظالم ہیں جو مکے مدینے میں کون تھا مڑن. اے مولا کلندر جے پیڑ میں سے نر مادی ہک جڑا. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کرتا اللہ بچائے. آمین چا. اے سائیں جے ہتھن میں ہتھ تھی دے اما کارے تھی ونے چی سائیں کے مانی دی کرایا. ادھی توں کارے تھی ونے چی سائیں کے زور ڈیندم. عورت کے اجازت نہ ہے. چاو عورت کے اجازت ان منظر کے یاد چھون تو کرے. ابو دجانہ چاو سبحان اللہ. ڈاڑھیا گالا ہے نا. مجھے سائیں جو امت جا سب کھاں وڈی سب کھاں وڈا ولی حضور سائیں جا صحابین. مجھے سائیں جا امت جا سب کھاں وڈا ولی محمد عربی جا صحابین. جنگ احد میں مجھے سائیں تو فرمائے من ذلذی یاخذ سیفی بحقہ. آہے کوہڑو جے کو ماں کھوں تلوار وٹھے پر ماں سا وعدو کرے تمام محمد جے تلوار جو حق ادا کر دو. صحابی ڈروڑ دا آیا حضرت ابو دجانو مجھے سائیں جو صحابی ہو ارے تک جائے نہ مارے. حضرت ابو دجانو مجھے سائیں جو صحابی ہو بس سائیں کے چمڑی پیو سائیں ترار ماکھے دے. سائیں اج ترار ماکھے دے. سائیں ماں نہ ترار جو حق ادا کندم. سائیں مہربانی کر سائیں اج ترار ماکھے دے. سائیں کعبہ جا رب جو قسم ماں نہ تلوار جو حق ادا کندم. مجھے سائیں چس خبر تھی نہ تلوار جو حق چاہے چیزیں جو کو تاں بدھائیو. فرمایو ان تلوار جو حق کی ہوا یہ نا حق کہیں جے گردن تے نہ پمدی. یہ وسندی تا دین جے دشمنن جے کچن تے وسندی. جیسی تائیں ٹکڑا ٹکڑا نہ تھی ونجے تیسی تائیں تو تلوار ماں محمد جی زمین تے نہ سٹی دے. کسی وائدو آ ماں انہ تلوار جو حق ادا کدوں. مجھے سائیں کھاں تلوار ورتائیں بس جنو عید تھی ویس. چوہنا سبحان اللہ. کھیسے میں ایک گاڑی پٹی ہس ہاں نا سائیں وہ آکھنی پیشانی ساں بدھائیں. ابو دجانو جڑیں بھی میدان تے وڑھندو ہو تو پیشانی تے گاڑی پٹی بدھو.
माण्हुनि खे ख़बर पए त हे अबू दुजानो थो वञे, ॻाढ़ी पट्टी ॿधई, चए थो आहे को माउ जो पुटु जेको अॼु मुंहिंजो रस्तो रोके, हकलां थो करे काफ़िरनि खे। वाह जो विढ़ियो, वाह जो विढ़ियो, वाह जो विढ़ियो, अल्लाह अकबर। वरी घुमे थो तीअं कुल्हा हणी लय सां थो घुमे। वॾे साहब बि आया हुजूर से वटि, से अबू दुजानो वॾी मस्ती सां थो घुमे, कुल्हा कढी। फरमायूं काथे आ? चइसि ओ विच ते काफ़िरनि जे सिफ़ुनि खे चीरियूं थो वञे। मुंहिंजो साईं ॿाहिरि निकिरी आयो, अबू दुजाने ते तकियई, मुंहिंजे साईं जे लबनि ते मुर्क फैलजी वई। मुंहिंजे साईं फरमायो, मां मोहम्मद करीम ते कलमे पढ़ण वारो, वॾाईअ सां घुमण अल्लाह खे पसंदि न आहे, वॾाईअ सां घुमण अल्लाह खे पसंदि न आहे, वॾाईअ सां घुमण अल्लाह खे पसंदि न आहे। पर अॼु हिन मैदान में अबू दुजाने जो ईअं घुमण मुंहिंजे ख़ुदा खे ॾाढो थो वणे। विड़दो थो वञे, विड़दो थो वञे, विड़दो थो वञे। हिंदा औरत अबू दुजाने जे साम्हूं आई, नानी दे बस हिन तरार सिधी त कई, पर यकदम मोटी आयो। माई चुस करें छा थो? मां त तोखे मारण आई हां, तूं भॻो थो वञे? चई भॼा नथो, औरत जे मथे ते मुंहिंजे मुहम्मद जी तलवार पवे, हे हिन तलवार जी इज्जत न आहे। मुहम्मद करीम जी तलवार बि औरत खे नथी छुही सघे। चओ सुभान अल्लाह। हे मुहम्मद अरबी जे तलवार जे इज्जत जे खिलाफ आ, जो पाक नबी जी तलवार कंहिं औरत जे मथे ते वहे। अॼु 15वीं सदी जे पीर खां पुछ, जॾहिं पैगंबर जी तलवार औरत खे नथी छुही सघे त तुंहिंजा हथ धारी औरत खे कीअं था छुही सघनि? चए थो मां बैयत थो कयां? ज़ालिम, तूं बैयत नथो करे, मुहम्मद जे सुन्नत सां बग़ावत थो करे। सुभान अल्लाह। ॾाढिया ॻाल्हायो। अल्लाह से फरमाओ कलाम मुक़द्दस में, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। जेको तौबा कंदो, जेको ईमान आणींदो, जेको चङा कम कंदो, अल्लाह तो फरमाए मां इन जे गुनाहनि खे चङाइनि सां तब्दील करे छॾींदो। तौबा करे अचे, बस करे बदमाशिन खां, मुंहिंजे दर ते झुके, आण मञे, मुंहिंजो बणिजे, शैतान खे 3 तलाकूं ॾे। अल्लाह तो फरमाए मां इन जे गुनाहनि खे चङाइनि सां तब्दील कंदुमि। मां वॾो बख़्शणहार ऐं महिरबान आहियां। वली हुए हिन जिन जे दिल में जिहाद जी तड़प हूंदी आहे, वली हुए हिन जिन जे दिल में जिहाद जी तड़प हूंदी आहे, वली हुए हिन जेके शहादत जे मौत खे ॻोल्हींदा आहिनि। अल्लाह फरमायो कलाम मुक़द्दस में, वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा उलाइका युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू व युलक़ौन फीहा तहियतन व सलामा खालिदीन फीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुकामा कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फक़द कज़्ज़बतुम फसौफ यकूनु लिज़ामा। अल्लाह तो फरमाए त मुंहिंजा प्यारा बाना कूड़ न आहिनि ॻाल्हाईंदा, वली कूड़ ॾाढिया ॻाल्हायो न, वली कूड़ हे छा थो चए? तो वारो वली अड़े मां निमाज़ मदीने पढ़ी ईंदो हां, छोरा तोखे कहिड़ी ख़बर, इहो कूड़ थो ॻाल्हाए। चओ इहो मुंहिंजो साईं जॾहिं मके में रहंदो हो, मुंहिंजे साईं कॾहिं बि न चयो त मां निमाज़ मदीने पढ़ी ईंदो हां। मुंहिंजो साईं जॾहिं हिजरत करे मदीने आयो
تو مجھے سائیں کدیں نچو تو ماں نماز مکے پڑھی ہاں مجھے سائیں کھاں ودھیک عزت وارو کوئی کو نہیں چاہو مجھے سائیں کھاں ودھیک عزت وارو اے چھا تو جے سائیں تاں نماز تے نہ ابا ماں مدینے نماز پڑھن ویوس تو کہ F-16 تیارے جی مشین فٹ تھیلا چھا ماں ان کے بے وقوف تو بنائیں چاہو یہ ولی نہ ہیں جے کو کوڑ گال ہے وہ ولی نہ ہیں اللہ تو فرمائے ولی ہوئے ہیں جے کہ غلط بےہودن کمن وٹوں لنگھنا ہیں تو پو پاسو کرے لنگھنا انہن سا شامل نہ تھیندا ارے بابا سلام بھی نہ بولائی سلام تو بولائیں ہاں سلام نہ بولائیں انہن کے چاہو انہن کے سلام نہ بولائیں پاسیرا شرافت سان پنج منہ سان عزت سان ہلیا دی ناکتے غلط کم میں بھانگے بھائیوار نہ تھیندا اللہ تو فرمائے مجھا ولی ہوئے ہیں مجھے قرآن کے جڑیں پڑھندا تو سمجھنے کی کوشش کندا اندھائیں بوڑا تھی مجھے قرآن کے نہ پڑھندا قرآن پڑھن بھی وری قرآن جو حکمن تے ہلن بھی نہ قرآن پڑھن بھی وری اللہ کو سوا بیان کے پکارن بھی قرآن پڑھن بھی وری خدا کو سوا بیان کے حاجت روائیں مشکل کشا سمجھن بھی قرآن پڑھن بھی وری غیرن جو باساں بوساں بھی باسن یہ اندھائیں بوڑا تھی کرے قرآن تے کرن تھا جیکرے اکھوں کھولے قرآن کے ڈسن ہاں تو شرکیں بدعت جو ارتکاب کرے نہ کنا اللہ تو فرمائے مجھا ولی ہوئے ہیں جے کہ ہر حال میں ماں کے سڑیدہ ہے ولی کہیں کے سڑیدہ ہے ڈاڑھیاں گالائیو اولاد نہ ہندن تبھی ماں کے سڑیدہ اللہ تو اساں کے اساں جے ذالن ماں صالح اولاد عطا کر اساں کے پرہیزگارن جو رہبر کر اللہ تو فرمائے ولی صبر کنا ہے ولی چھا کنا ہے گاریوں نہ ہن دیندا بدشت نہ ہن گالائیندا بکواس نہ ہن کندا ولی صبر کندا ہے